apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini ada ondel-ondel yang lagi di pinggir danau. Nah lu ngapain tuh teman-teman? Pas Aye tanyain, kagak taunya tuh ondel-ondel nyari keong tutut. Penasaran banget teman-teman? Nih lihat aja videonya teman-teman. Teman-teman, Aye lagi ada di danau situ Cilodong nih teman-teman. Nah, pas bener nih di depan Aye ada ondel-ondel yang lagi main di pinggir danau. Kira-kira lagi ngapain ya? Tuh di danau tuh. Teman-teman, kita samperin, kita tanyain. Po, sini po, di mari orangnya. Iya. Bang Baron, aduh anginnya kenceng banget bang. Sebelah sini bang. Iya po. Lagi ngapain po di sono? Bye-bye main di danau ngeri kecemplung po. Enggak ini nemenin bocah no. Katanya mau nyari keong tutut. Oh, keong tutut? Kayak bagaimana itu po? Wah, masa gak tahu keong tutut? Oh no, ini yang kecil-kecil dah. Pokoknya enak banget dah kalau dimasak terus kita makan. Seger dah Bang Baron. Masa sih? Lah, terus empo udah dapat berapa? Ada kali tuh 2 ember. Wow. Hehehe, lumayan dah ngirit lauk di rumah. Hihihi, gratis buat nyari di situ. Iya. Emang enak po? Lah enak bang. Abang mau nyobain kagak? Kagak abang. Kagak apa? Kagak mau. Ayo mah kagak doyan. Mendingan ayo makan sambal jengkol deh, biar kate bau juga. Apa ya nih si Abang Baron mah? Ya udah deh, ayo pulang dulu ya bang ya. Udah dari pagi tadi nih, sampai keling. Tong, mana Sintong nih? Aduh, Tong ayo Tong pulang Tong. Gila kita mau seharian di danau nih. Mau ngapain? Tong, woi, mana Sintong? Bang Baron lihat Tong gak? No dia Sintong no, digandeng makanya po. No dia tuh teman-teman. Dia ondel-ondel nyari keong tutut. Teman-teman, siapa yang udah pernah nyobain keong tutut? Ayo kagak mau dah.